Sanibonani emsakazweni ibizwa ngokutholezo ngabompofu zalo zamanyoni enduneni ungwemnyama kaFuyani. Lokho esikhuluma ngakho ngiyacabanga ukuthi singabantu masizobe siqala sisenza ama-jokes ngento eserious kangaka. Yebo umuntu sengathena kuyamduduza kodwa uziduduza njani ngoba uma wenza i-joke ngento eyi-problem ngento esiphethe kakhulu kangaka sigcina sesilibala ukuthi sithatha ama-actions siyenze into engenzeka ukwenzela ukuthi siwadlulise lama-problem. Asike sizekelise ngakho khonokho ukuswelakala kwamafutha, ukukhuphuka kwepetroli, ukukhuphuka kwamarandi, lakho konke nje okwenzakalayo. Ngicabanga ukuthi masidlala ngakho sikwenza ama-joke lo makhelwane mhlawumbe omunye umuntu obefisa ukuthi angenelela sisize uyabona ngathi siyakholisa ngoba i-joke yinto eyenziwa nxa abantu bekholisa. Asikhangele emfeni uma kushona umuntu siyake sijoke na, angithi asijoke ngokuthi ku-serious kodwa uma kusemtshadweni siyadlala ngakho ngoba siyajabula kusekunandini. So ngicabanga ukuthi ama-jokes kawaphele bakithi. Ngiyafisa ukuthi sibe ngabantu ukuthi uma kune-problem sinanzelela ukuthi konke khona lokho ku-right namhlanje, kusasa siyabe sesiwukuwe silokuthi kunjani namhlanje. Siyabuyela ku-2008 silokhu sidlala sihleka sisithi into enjani edlulayo. Ngiyabonga.